trùng hợp là hại với Liêm được? Ai vi phạm thì mình bắt người đó. Mấy người đó nói gì không quan trọng. Quan trọng nhất là có bằng chứng. Lúc nãy người đó nói bảo hiểm, tôi nhận cho hắn. Chiêu mà lúc nãy hắn đánh tôi giống y như chiêu mà năm đó tôi gặp ở trong trường. Hại với Liêm.កម្មវិធីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី9 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2026 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 10 ខែបឋមស័កឆ្នាំមុំមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2570 រមៀតម៉ោង 5:31 នាទីនាទីទស្សនវិជ្ជាថ្មីនៃជនបទលើកកម្ពស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវប្បធម៌ក្នុងការកសាងជនបទថ្មីម៉ោង 5:50 នាទីភាពយន្តប្រទេសក្រៅរឿងស្នេហាមិនដាច់និស្ស័យម៉ោង 6:40 នាទីបាតុការសុបិនចាប់បៃម៉ោង 7 កម្មវិធីព័ត៌មានម៉ោង 7:20 នាទីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខេត្តក្រុងសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទស្សនាខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី